Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka jinya seng sinat jong ka KJP sinat setni kadai ka wei ni ki jinya seng ka ba he tam ha ka jilla Meghalaya hanrei nadu ka jingwan len shop jong ka khlam jingpang COVID-19 ya ka ni ka jinya seng amshim lala asyu ban penlong kum baju dei ban penlong ha ka ba ki balang ni ki presbiteri ki hab ban bot ki kindon perking jong ka sarkar kumno ban penlong ki jinya seng Kabalang Presbyterian Maunai, kabahap hapo ka Maunai Presbytery, kadai kawai na pedeng ki balang kabala syakta ban penlong ya kum kani ka jinya seng kabahe, kabadai ban penlong ha usnem arajar arpuwei. Henry hagni ka kenti ka bamenta, ki pastor ki bapet bat kmi ya kabalang Presbyterian Maunai, ha ka jinya keren bat ka Batisi TV, kiliyatho ba ka KJP Sinat Sapngi lembat ka sarkar jilla, Kila syaban penlong pat ba yakni ka jinya seng kumbaju penlong hakisnem ke bala lejno. Kila yathoru ba ka balang Presbyterian Maunai ka pediang bat khot ngobha yang baro ki pait reungai bakin wanya simbenta hakni ka jinya seng jong ka KJP Sinat Sapngi ka ba arpho ka ban salong nado ka shipho terik hado ka khat lai terik menta unai leber arhajar arpuar. Kajing sisang ilatip kapor kepala Islam ini nado arajar kat sau kat san ilayo ya kajing tip naga sinat ba kila pha ya ka kam sinisha monai jongi so monai presbytery di kumjuru naga liang ka jongi ro naga presbytery la tip saka balang ka jongi la tip sundan ni wala terwai balang jongi di kumturu naga balang jongi ngela ka tip bot si presbytery la tip sha sinat kebede ber kajing diang ka jisen sinat di kecil pergerak kejungi kelayat kumtuhi dan reinadu senam arjar arpau apa lawan ketika kelam COVID-19 nila sedang du jengkerman dan dah belajar poiru du senam arjar arpau weiru bankut jongo arjar arpau di kata lengi sotu omlong syu tinggal pentip syaga sinot ni pentip sya presbytery ban kerpat lam ni senat ban penkeriak no senam arpau nama apa ni kuat ban pidiang kecil set baik pak di kumtah ini sokuman bagas senat bagi diang ya kerja kerpat ke jongi, lapan kan ria ya kepali ke jongi senam arjar arpoar, dan rei arpoar ro ngi kenduk biang ya kene kelam, dan rei mana kene ngi don executive committee si terik jong penaifam, di ngi la sotu bang kata kerja senat, kerja senat mulu malang kalau ada baik kerja sen pajak, di ngi la penting kena ya ki khot jong kebalang ke jongi parok. Tinggi dan stang sipnai pura ban penkre kalau ada ka kam ke jongi ka ba ngila dai ban penbit penbiang di kejinan kamparo dindrai ngiyok biang ke jektip na simat pate ba kan long tang ki khot delegate ki kwaya ka balang rekat berka presbytery ti kum tang ngilai biang ka pil haga ci kenduk ke jongi juga jinsan presbytery ke jongi nado khat wei hado khat lai trek jong benai fam tinggi kerpat biang ke sinat ba pendip biang siki presbytery Seduk ki balang ba kabalang ka perkre ya kerja sampai ba tinggi sokman hi ba gani ke isi atau pratrik atau benairo ini benai pala ada pro ka sinat ka pidiang ni kata kerja kerpat ke dumi kin petip de ngila sokman ha ka bedai bat ka ni ka je perkre ka juga kerja sensinat di ka wairu nak liang ka jungi ngimla klam dapan pau ya kerja somu ya ka district administration jong ka eastern west kasils ki jogi ka bala khli do Deputy Commissioner di ilakot ya tim go jogi barok kowe ki officer jogi department beper di ilakot lang yang ngip store secretary sodar jogi sna mona ngilai kedulang ya mir jemut ke bedai bat kenika jing berkre ek jing sensna haka khat we terik jongo fat di kedai ke jing kenduk ka ba kemantam na ka banta jogi haba ki officer ki keli na u imat ba da snap ha ya kata ke keren ga jogi kalau tek kumbangi perkre ya kerja sensmat kumba julang di nagaliang jo di siru ila tha ya ki opsala jogro baga de ban long kumta ya kan kadai ka jepun kre kerja sensmat ba tingi sokman ro bangila yo biang ga jektip baga ne ka lasisni ka sautrik in wan biang sini semonai rekat bat ki opsal jo department beper barok ban petlam ya ki jepun kre jongka balang ka jongi rekat bat ka district administration di ngiyok ya kalap ru ban ya kenduk baru
Deputy Chief Minister jongka state ka jongi pod siam ro di Nagalian ka jongki ro ki aya ka green signal habang iyo banya kendo yo siam ro habala kali yangi ka badai berkejut berkre jing sen smart di pikre kumno nilai sio tu pakadai jing sen pai pa di Nagalian jongo siam ro ola omba you host your synod with full strength de kelong kata gadai ka jubab ka ba kam keman naga banta jongi di Nagalian jongi ka balang под кому story in charge jongka neka balang di ngida pidiang sobha ya barok ki nangwan jeseng shenika balang ka jongi kila bandan ki junna hemeng tai ha ka por ka belengkot ngimsum layo ban lepha di tre Nagalian ka jongi ni pidiang sobha ya barok ki pawan shekni ka jeseng di Nagalian juga mulai putri hadir mengenai objektif bersinar bagi ni pidiang ini ka jeseng hak sistem aqua dengan latung ya kiba bodi komiti kalau itu lagi komiti latung kepada dia itu kaya ya kesempatan dibuat kau ini rasim batu kan ni rutiran bak nak kapalang kiba jadi lama ni kepustri akan jadi baga itu kaya jadi senar tidak ada apa nak pustri kebun bak Jerman juga komiti kaya senar de ni layak telang nak kapalang aja dia bagi itu kaya ada sudah jadi jadi senar hak bak nak dia jadi pustri ni latung ru syaka Government of Meghalaya yang bahkan ika East and West Kasih District ya kini jadi development bagi di Banyo apa ini bagi kreatif senap di negara yang juga ika East and West Kasih District jelasin kaya kini lembah MLA bah manfaat lendo melalui cukup poru honorable speaker juga ika Meghalaya Assembly di instrumen simbol ru bah manfaat lendo ulah kaya Menora sibul kita lemen hak mereka setemuna hanya dia bagi kreasi nak kalau hak ini ki letik sekian nata ke umbang undi nata kadika electricity nata kota supply nata bagi rekam bagi dan rekam nata kreasi ini yang disenat di berpau sungu dengan serkaru ke bah asimkia hak bagi alaman Kita pentrai ki kambaro ide berkata men bokya yo ora hakadeka stomonai hai ini pon makindia ti kumo mentahi kumo mentan ba kene ki kreat ni snot kan long hi ka jisun ba kumbalara dek snot de tim kata ba ki prabangai baro ki nuan sing jeseng wala kalong ba hai kopor ke banginan dan bur ki ki ba ngi keduk dan rai kermen ba ki ba bangai baro ki nuan sing jeseng walau kita juga tu kan gijing dunia yang tai terhenrai it's camp bahkan guys not ke bangla peliang harus tem aku kan long ke bocok bat ma ais kan men yang terbangun baru pakai one masa video play ha kan guys not to be jesus ni belong ni ha belong muna ada pespodori ada khala tari jodoh primat dari sistem aku dikata kalau ke chicken men jadi ke pastry dengan pau semuru ya gitu baru ke baik ya dan bentar hakadeka cepat lagi senat nado MDC juga madan prestasi ubah waskem bertiang bat kiwi partinan mikmat lagi berjagat berasim kia benda dan betul bagi buka prestasi lembaga balang hati jadi baca kerja jadi ya kadeka senat belai nak senyap simbol jadi baca kerja jadi yang senat de ni akan beliau jadi besar baru juga istimewa Kasih District kibarasim kia ban pendek kamaro aja dia bagi dia jadi senap tadi aku beli kepang lu ya bak bersen pala belum MP juga dekat Meghalaya Joni sebelum parliamentary secretary mengurung dan mentalang hari dia bagi kreat jadi yang kan dekat senap di hawa juga lagi melak banjir dan borok ini ki badan mentahan report dan rai ni aku beli kepang iki mentahan cicing ban anak senyang lem aja dari projek kreatif ni kum ke balang munai dan mak munai industri yang dia kesendak ke balang hang ni ha balang munai ha laduk sepotong keduk lai march ajar